Ngering mangke maganeng samilang melajah sambilang magande Om Swastiastu. Inggih rajeng katur majeng ring para pamias Facebook sane dahat wang yang titiang ring galai sane becik puniki mewali presiden titiang ngiringang idodane pamiarsa menawi teh sampun usan mekarya ngemargiang swadarma suang-suang sane mangkin rikalaning mesanekan jaga iring titiang nyarengin ring acara Darmo Gita tembang pondokan saking studio Pondok Nyingkir Tabanan Bali. Inggih pamirsa titiang pengintir acara Moklo Suci kesarengin oleh Titiang Made Sugianto. Inggih ring rahina mangkin somok dion kerulut tanggal 4 Mei warse kalih tali selikur jaga pacang ngaturang gegitan mungwing sane pacang katur puniki pupuh sinom sane kewacen antuk Ibu Made Puspayanti ketegesin antuk Made Sugianto. Nggih, durusang sane mangkin wenten ring Facebook menawi wenten komen, wenten pacang ngeranjing melarapan tut WA dados puniki sebentar ditihang sane ring DJ pada magna. Maka jutet durusang komen ring Facebook. Nggih. Sane mangkin jaga kawitin antuk pupus sane ka pertama inggih rarisang. Kecap mangkeng idon ujang Ri sampun jerih mayuda sane mangken ide jagi lunga nuju ke Puri ya. Ika aja lengkap Puri Genah sane katuju nenten wenten tios wantah Puri aleng kene ya. aran nyane sang mariceng Ide sane jagi ayat tangkil ke Puri lengke wantah ide patih mericu risang nato matur tangki Ide patih sang marice jago tangkil ring Prabu lengke pura ide sang Rahwana.
praya pacang nguningayang inik payudane ring alas dandakene Kaya nida Sang Prabu maka sami jagi kauningayang ring idu Sang Prabu Udaradung Srina Pati inggih tabik pakulun mamitang lugro Ratu Dwagung Prabu Ampura Ratu Titiang binih riyin titiang nunas pangaksamo nunas pangampura Sangkan rawa lawan ratu ngucap lempang titiang nangkil jago nguningayang inik meseh palungu iradune Durus ane kayon komen ring FB Durusan angin lajeng lampah titiang ampurayang pisan titiang santukan enten preside ngemit tugas saking palungguh hiratu kanten titiang puput sami maka sami kantin titiang sang trisirah lan sanetiosan ngemasin pejah ratu irama dewa nema jagang ipun maka sami kekalahan tur kematian antuk ide Ramo Dewa dahat sakti lugatui ide sang Ramo Dewa punika uningayang titiang ide wantah kalintang sakti mawi sese kenggo titiang mengarepe antuk kesaktian nidene niku sane mawenan titiang keweh ngarepang ide sang Ramo bahan pacang magagebo
Titiang lan make sami wadune presida kepantegang make sami bah ngemasin labu. Kaput titiang menyalina Niko teh mawinan titiang mangkin melayep saking genah peyudane. yen ten gedong titiang mati Yening titiang ten ngadokang dayo buko ketu pasti ko sampun titiang ngemasin mati. Kita radu judat ajere mana titiang Asa punike kasujatiane niko teh mawinin titiang jerih ngarepang ido sang ramo sane dahat mawi sesu. Ainggih niko wau saking Mbok Made Puspayanti makta yang pupuh sinom wau. Ring Switra kantin titiang ring FB aksara lan bahasa Bali durusang ngunggahang komentar nunas dukungan iderane mangdo niki sayan bersemangat niki ring studio Pondok Nyingkir Tabanan. Punika taler Switra kantin titiang ring FB Made Sugianto ring Made Puspayanti taler durusang komen. Inggih mangkin selanturnya nih wenten penemang tiosan malih jagi ngatur ayah ring Ratu Idedane. Sing ratu mangkin dayan titiang. Inggih Ratu sane mangkin wenten dayan titiang jagi atur uningayang titiang. Berade ratu dan mi sisip Yening palunguh iratu cumpu rike titiang jagi ngemargiang winayune. Titiang peraya nemasunglah Titiang jagi ngelekas utawi mesalin rupa. Dados kidang bulu emas. Titiang pacang masiluman dados kidang sane mabulu emas. Iramo dewa meseh
I Gusti Winayone puniki jagi kelebang ring idu mesahiratu sane mawastu sang Ramu Dewa. lan awin peselang titiang ring sang Dewi Punika taler sang Laksmana arin idone kesarangin antuk Dewi Sita pacang pasahang titiang Subanarawa lumakna maring alas ri sampun tiba sang merica ring tengah alas dandakeni Laksmana kaping kalih raris tibakang titiang winayane ring idu sang Laksmana sakita karep cokor idewa yen sampun sang Laksamana mepasahan sareng Dewi Sita rika raris margiang sekitan kena iratune Nora male nunun titiang margiang raris sampunan malih mapitaken ring sikian titiang Kiado naring marica putih asa punika atur patih merica ring idu sang Prabu sang narenera suka kayone miaragi Bagya pisan idu sang Prabu Rahwana ri sampun miragiang winaya sane kabuatan oleh patih merica Inggih. Made wantah kali pada dumun nggih titiang aturang. Suksema mak lo. Mina kadi niki semeton ring Facebook benten sandeng ranjing durusang titiang nyangro sepengrauh sambil titiang aturang gegitan puniki nggih. Semeton Made Sugianto. Nggih. Pak Kades Wonosari sira pesang ketut Aduh. Suparse. Suparse. Iya benten Suwitran titiang Pak Perbekal ring Wonosari. Aksaman titiang nyelang genah mriki. Dan kenapa nggih? Inggih pangten akeh puniki matur sane mangke jago lanturang malih antuk ngaturang pupuh Ginade sane kabaktayang oleh Mbok Titiang niki. Mbok Titiang saking Karangasem.
saja buka pamunyin beline duga si malu. Kadi pajar duke ngoni Titiang inget pesan kapining baos beline doke matemu sareng titiang dat ngarum-rum ragan titiang kalau nento belinya matang adot ngerum-rum padewekan titiang beli ngarset titiang nganggen waduh manis beli mepajar doke punike ngarse yang titiang jagi ke angin rabi baya beli sane pidan pasubayan beline malu kantos jani enu inget-ingetan titiang Risang Dewi beli sanggup ngembat titiang beli mas semayo pacang ngeman titiang dados rabi sane luwe apa mangkin ragan titiang pasubayan beline rien mangkin jagi tunas titiang Keni kanggo ngiring bali sane mangkin titiang katiben kasengkalan beli ngamban titiang
Nini Sujati beli pajang ngemit ragan titiang. Deleng titiang nandang kewa Wenten sane dodang titiang niko jagi tunasang titiang ring ragan beli. buat nganten bulan kidang Sane dodang titiang sane idamang titiang wantah bulun kidang emas beli. lintang luwe dudut anggen sesaputan Bulun kidange punika dengel pisan. Wih, ya pasti kau becek yen angin sesaputan. Aingeh pamirsa Facebook basa lan aksara Bali sane dahat kusumayang titiang. Asa punika wau embok wayan litri makta yang ginada dasar. Banget titiang nunas pangaksama pangampura titiang peneges wau muruk niki pasti ke sampun akeh maipas aksamang pisang. Sane switran titiang durusang komen ring Facebook mangde ngancan greget ngancan semangat titiang jagi ngatur ayah acara Darmo Gita puniki kasiarang langsung saking studio Pondok Nyingkir Tabanan Bali. Nah, punapi niki mbok lo. Nggih Made. Maka cudet liang mana titiang kayu nirane daler Made. Pas, Masane nggih. tiosan nggih. Yen diastu ke akeh punika kekirangan Nggih, laropan manah majanten sampun akeh kirang. Nggih. Janten pun seneng kan. Ngaruh liang. Liang. Nggih. Nggih, menawi semeton malih jebos pacang komen iki durung mesiram menawi nggih. Dan Nggih. makin dan terus ide ngeranjing kenten nggih. Nggih dasu punika titiang melajahang padewekan taler ngiring makin sarang-sarang melajah nggih. Inggih semeton pamirsa Facebook sareng sami sane wangyang titiang wantah rawriki dumun sandekang benjangan malih titiang ngelanturang ini kewintenan kegitane puniki. Terus punika deh. Nggih. Suksemo niki sampun kapicu galah melajah. Nggih. Kirang langkung nas ampura ngaturang suksmo ring uratian para pamirsa sane dahat wangyang titiang dados ketonton ring Facebook malih jebos nggih. Nggih, taler siaran ulang nyane. Nggih. Dados taler ketonton ring YouTube. Ring YouTube. Napi mastan YouTube-ne, Pak Lo? Aksara dan bahasa Bali. Nggih. Bali Simar Nggih, dados taler ketonton ring Kukuh TV. oleh Kabar dari desa. Made Sugianto, Sugianto, nggih. Kepala Desa Kukuh. Nggih. Niki titiang nak garji pisan manah diastun puniki dados bapak. Nggih. Je kayun niki sareng magagitan ngenten. Santukan melad melajah niki, mana melajah niki. Nggih. Nggih mata munika dumun
Kelungkung Semarapura, Kirang langkung nunas pangampura. Suksemu aturang titiang, ring Mbok Lo Suci, Made Sugianto, Made Puspayanti. lan Wayan Litri. Dumugi sami kepice kena rahayu. Gini ngeterang pamarosam tinggi. Om Santi 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 Om.